بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متن البناء аттуу сарф боюнча жазылган китебибиздин бүгүн 13-чү сабагындабыз. Ан-нав'у салису деген 3-чү түргө келген элек. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. النوع الثالث 3-чү түр وهو ما زيد فيه 3 أحرف على الثلاثي وهو 4 أبواب. Дайым адаттагыдай эле өзүбүздүн сабагыбыздан алдын мурункуларды бир сере кайталап өтөбүз, кээ бир нерселерин. Сүласи мужарраттар, андан кийин сүласи мазиттерди өтүп атабыз. Сүласи мужарраттар 6 бап болчу. Жалпы сарф илими, сарф баптары, вазындары канча эле? 35. Ошонун 35тин 6-оосу сүласи мужарраттар үчүн. Феил сүласи мужаррат болот же сүласи мазит болот, же рубаил мужаррат болот же рубаил мазит деп өткөн элек. Мужарраттар 6 кайсылар эле? Фатху доммин, фатху касрин, фатхатан, касру фатхин, домму доммин, касратан деп. Андан кийин мазиттер болсо, ошол сүласи мужарратка кошулган тамгалар да, кошулган тамгалар менен мазит болот деген сүласи мужарратында сүласи мазит. Эми мазиттер болсо бир тамга 3 түрлүү болот дегенбиз. Бир тамга кошулган сүласилер, 2 тамга кошулган сүласилер, анан 3 тамга кошулган сүласилер. Бир тамга кошулгандар 3 баптан турган. Кайсылар эле? Афаля, фаала, фаала деп. 2 тамга кошулгандардычы 5 бап болчу. Кимде эсте алат? Инфаала, ифтаала, ифалла, анан ифаала, ифтаала, дагы тафаала. Кайсы? Тафаала деп, тафаала. Кайра. Инфаала, инкасара болчу. Андан кийин ифтаалачы ижтамаа, ифалла, ихмарра. Дагы кайсыл бар эле? تفاعل برضو تكلم تعلم أنا نجين تفاعل تبارك تمارض يجب تكون تجاهل قلب لا نلا تجاهل دسه قلب لا bilmemiş bolup koydu تمارض seç قلب لا urup kaldı biz tamaşalap geçe ölmüş bolup kaldı dedik elek. Bugün bolsa 3-чү түрү An-Naw'u Salis деген 3-чү түрү. Ошол сүласиге 3 тамга кошулгандар. Ошондо 3-кө 3 кошулган канча болот? 6 бап. Бүгүн болсо ошол 3-чү түрүн өтөбүз. Мында канча бап бар? 4 бап бар. 4 бап бар. Адаттагыдай эле жазып кетели биринчиден. 4 бапты биринчи жазып алалы дагы. Анан кайра өз алдынча кенен кылып окуйбуз буюрса. Жазып алалы? Караңыздар эми. Ан-Naw'u Salis 3-чү түрү. Көк көр бар экен бизде. Ан-Naw'u Salis 3-чү түр. Ан-Naw'u Salis 3-чү түр. 3-чү түрдө канча бап бар? 4 бап. Аха, карап туруп айтып койгулачы. Кайсылар? Аха. Кайра баштан башталабыз. Биринчи мындай кылып жазалы. Фаалан жазалы, Мынакей. Фаала жаздык. Буга кайсыл тамгалар кошулат? Азыр кошулган тамгаларын дароо жазып кетели. Ис, син. Истафала болду. 1, 2, 3 тамга кошулуп 3кө 3 6 болду. Демек 3 тамга кошулгандар. Азыр биз муну анан колдон келсе баарын өтөбүз. Андан кийинкисин айтып бериңиздер. Иф'ау ala. Кийинкиси? Иф'ау вала. Иф'ау вала. Бул 3-чүсү, 4-чүсү. Иф'алла. Иф'алла. Бул азыр кайсылар ашыкча экен, буларга токтолобуз. Демек 4 бабы бар экен 3-чү түрдүн ар бирөндө.
Карайбыз бул жерде кайсы тамгалар кошулгандыгын. Алиф кошулду, биринчи айымбы же экинчи айым кошулду. Бул жакта вау кошулуп турат, туурабы? Алийома саалтумуниха деген. Бул биринчи айымбы же экинчи айым кошулганбы? Муну азыр көрөбүз. Андан кийин иф авваладачы. Алиф кошулат анан бияқта эки эмне болуп атат? Эки вау болуп атат. Бияқтачы алиф эки алиф анан бир лам болуп атат. Алийома саалтумуниха. Жоксо алийома тансаху саалтумуниха болчу. Алийома тансаху. 4 бап болчу. 4 бап экен. Эми ушул 4 бапты ар бирөөнү өзүнчө кириштик иншалла. Şerden de getirelim, öçürmezden. İstefale fiil mudarisi. Ha? Ne var fiil mudarisi? Qarayızım. Yestef'ilu. Yestef'ilu oldu. Yestef'ilu. Kaç adam başka çekin? Üçe birisi gittik. Aymetçi mazdarı. İstif'alen. Kitabınızda oturat. İstif'alen. Qarayбыз. 3 tamga qo'shildi. Qaysi tamgalar? Sin, alif, sin, ta qo'shildi. Hamza, sin, ta qo'shildi. Başına qo'shilib atat. Fe'l madisi qancha tamgadan turib atat? 6 tamgadan turib atat. 3 tamga qo'shilib atat. 6 tamga birigib turib, ушул харакалар менен биригип турган нерсени эмне дейт? Бина дейт болчу. Истафала. Бул ушул истафаланын, истифал бабынын неси? Кошулуусу, аламаты, белгиси. Турам ол үчөө белгиси болчу. Окуйбуз. Биринчи буга кирүүдөн алдын мавзунун өтөлү, мавзуну. Хо-ража. Турабы? Хо-ража деген сөз. Ушул бапка салалчы. Ne olub qaldı? İstəxraca olub qaldı. İstəxraca. Yaxşı. Yestəxricu oldu. Yaxşı. İstixrac. Bravo. İstixrac. İstixracan. Burada istixracan. İstixracan. Qarayız kitapta. El-babul awwalu birinci emeden başlar qayra oqub berin. En-nev'u salisu üçüncü türü. Ve huwa üçüncü türü ma zida fihi salasata ahrufin ala sulasi. Sulasiga qancha tamga qo'shildi? 3 tamga qo'shildi. Ve huwa arba'atu abwab. Bu qancha babdan turadi? 4 babdan turadi. El-babul awwal birinci bab. الباب الأول استفعل يستفعل استفعالا موزونه استخرج يستخرج استخراجا dedi. وعلامته bayqadızlar bardığı موزونه علامته بناس oxşuş ketip baradat. أن يكون ماضيه على 6 أحرف. Belki iki tam qoşulgan أن يكون ماضيه ne dedi? على 5 أحرف degan. Buyaqda على 6 أحرف dedi. 6 tamga olatat. Biziyadetil hamzati was-sini wat-ta'i fi awwalihi. Biziyadetil hamzati was-sini wat-ta'i fi awwalihi başında dedi. Sözün başında uşul 3 tamga gelip atat. Öz aldınça ist degen söz öz aldınça bir manini bildiribit. Uşul ist degen söz kaçan fe'li qoşulgandan mani bildiret. Sonra mümkün ist öz aldınça mani bilir, bildirilbeyt. Ne qılatken? Kaçan bir söz qoşulgandan mani bildiret. Emi şonun manisi emne? Uşul binauhu sözün turpatı emneni bildiret. İstef'ala degen li-ta'diyeti galiban. Fe'l mutaaddiken. İstef'ala go'uncha. Ve qad yakunu laziman. Keyde emneken? Lazim manisini bildirip qalatken. Keyde lazim. Fe'l özü mutaaddi bo'lib, keyde lazim bo'lib qalat. Emi misal mutaaddiga nahwu istakhraja Zaydun al-mala. Şu yerden ne getiriyoruz? İstakhraja Zaydun, Zayd çıkardı. Kimden çıkardı? Al-mala. Zayd'ın kıyım hareketi qayerga ketdi? Malga ketdi. Turabı? Kıyım hareketi özüne alınca ketdi. Bu fe'il demek ne oldu? Çıkardı dedik. Emneni çıkardı? Emneni. Kimdi? Emneni, emnelerdi, kimderdi bolçu. Turabı? Kimge degen daha olsun. Jardan berdi, kimge? Zaydga.
Amrga. Nasara Zaydun Amrun degende. İstakhraca Zaydun el-male. Zayd maldı çıkardı. Demek bu fiil mutaaddi iken. Fiil mutaaddi. Ve misalu lazimge. Emne? İstahcarat tînu. Ne yapacağız öğrenin? İstahcara at-tîn. Tîn kim ne? Toprak bu layıbı. İstahcarat tînu. İstahcara toprak emnege aylanıp kaldı? Taşka aylanıp kaldı degen. Sayrura manisi bu. Bu qaysı? Sayrura bilesingler bir nerseni bir nersege aylanıp kalуу. Bir avaldan ekinci avalga ötüp emes bile. Bilesingler sayrura dep kança jerde geldik. İstahcarat tînu. Emnege aylanıp kaldı? Lay taşka aylanıp kaldı. İstahcarat tînu. Aha. Bu istahraca degeni çıgarıp olmasa jana xarajani afala vaqtida qo'llanib yurishganda ahraja. Baba ahraja degendagi ahraja menen istahrajanın ayırması. Ne? Emne ayırması var. Ahraja menen istahrajanın ayırması. Ha? Ahrajahu da olsa ahraja. Haraja qale, o'sha ahraja bolsa jönele çıgar mutlak manini bildiredi. Çıgardı bol. İstahraja bolsa güç hareket menen kıyım hareket jumşap çıgardı degen manisi var. İstahraja mala Zaydun. İstahraja Zaydun misalı maldı çıgardı dep eme kılsakçı. İstahraja Zaydun az-zahab desekçi. Altın çıkarış ne gerek? Güç gerek. Üç yumuşaş gerek. Ahraca jönele mutlak çıkardı. İstahrajaça güç bir hareket yumuşap çıkardı degen manisi var ekan. Nerseni güç menen çıgarıp o. İçtihat menen bir kıyım hareket menen çıkarganda ne deydi? İstahraja var. Ayırmaçılığı gettik anda. Aha. İstahrajat tînu. İstahcarat tînu. Ve qîle oşon deyle. Oşol istahraja binası bir gana mutaaddi lazım boldu. Eşo dağ manisi qîle li talabil fi'li. Bir kıyım hareketi talap kılуу üçün geletken. Bir kıyım hareketi talap kılуу. Misalı estağfirullah de nahvu ne dedi? Nahvu Bana ölçüm sal vereyim, bayağı ceza vereyim. Onu düşüreyim, üç kadar ceza aytqam. Estağfirullah. Turav estağfirullah. 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 İst menen qoşo gelgende istafala bolganda kede emneni mani bildirip kalat, bir nerseni talap kılуу. Bul жерден эмнени talap kılıp atat? Allah'tan keçirimini talap kılып, başka aytkanda dua manisi. Atlubul maghfira ay atlubul maghfirata minhu. Allah tağara aytkanda ay degen, tağara aytkanda atlubul maghfirata minhu. Allah Taala'dan emneni talap kılam? Keçirimini dua bol kılıp. Estağfirullah. Estağfirullah. Misalı onun bir nerseni çıgarуу dedik ko. Bir nerseni talap kılуу manisindeçi. Talapta iki manisi var. Birincisi uşul. Misalı az mojerde vaqila li talabil fi'l dedi. Bir kıyım hareket emne kılış üçün? Ha?
bir kıyım hareketi talap kılуу üçün kollanılат dedi. Ошол talap kılуу kede açık sarahatan деген кандай? Жоса sarihan haqiqatan. İstahrajtu Zeyden. Misal şunu aytsaňar. İstahraca Zeydun Amran. Jol bolsa istahraca Zeydun az-zahaba. Şunu ulay bereli. Az-zahaba altındı çıkardı. Kayaktan minel ard. Yerden desek. Ne olur? Onu talap kılıp çıkarırsa hakikaten çıkardı. Yerden çın ele altında çıkarıp alıyordu. İstahraca Zeydun misal Amran. Amr'dı çıkardı kayaktan. Minad dari desek. Üyünden çıkardı desek. Zeyd'den üyünden çıkarırsa ne oldu? Hakikaten. Hakiki manisi var. Misal ketebe kaçı? Ketebe. İstektebe olup ketebe misal belirleçi. Ketebele. Bravo. İstefalağa sallaç istefalağa. Aha, neke. İstektebe. Bravo. İstefala. İstektebe. Ne degen söz istekbele? Talap manisi emas bele. Şu ne olur? Жазуусун talap kıldığı bolot. Başka aytkanda jazdırdığı bolot. Ne olup kalat eken? Talabel kitabete bolot. İstektebe degen emneni düşünüptür? Жаздырганды түшүндүрөт. Aha. Andan kийинки маанisi, экинчи маанisi модерде. Talap kılуу manisi dedi. Talap kılуу manisi var iken, fe'l lazim mutaaddi bolup kelет. Talap kılуу manisi var. Bir nersени talap kılуу. Эми andan kийинки manisi, o istafala meka öçürüp koyayım. Samina degen söz. Alalı. İstesmene. Belki bakacağız öyle. Bunlar yaxşı жазып alıptır. Ne gelir? İstesmene desekçe. Mol kaysın sözlük ist. Ön koymevze. İstesmene. Zeydun. Kimdi? Zeyd kimdi? Amron. İstesmene Zeydun Amron. Ne olur? Semina semiz degen söz. Çok semistirden evet. Eseptö manisi. Bir sıfat menen eseptö. Addu şey'i bir nerseni eseptö. Ne kıl eseptö? Bir sıfatın, bir sıfat menen. Bir sıfatta oylo. Bir nersede bolusun oylo. Misalı sen bizde esepte değil degen. İstesmene Zeydun Amron dese Zeyd Amr'dı. Sen bizde esepte değil bolup. Eseptö bir sıfat menen eseptö dep жазып koysunlar bunu. Misalı uşul. Addu şey'i. Aha. 장부에 서 nemede ta surmada jangon markeler var. Olar o. Bakın. Meylim o var benim caz öyle. Çok okuyun. Eseptö manisi. Misal qarаңыздар эми. İstakroma Zeydun. İstakroma. Uşun ele. İstakroma Zeydun. Kimdi? Amron desem ne olur? Bir sıfat menen oyloyot, esepte oldu. Bereşende eseptedi. Bereşende eseptedi. He? Demek emne manisi var eken?
Есептөө мааниси. Ойлоо деп есептелет. Bir sıfat берүү bir нерсе менен, же bir ойлоо, Не деп ойлоду амырды? Берешен деп ойлоду, же берешен деп эсептеди. Ошондой эле мисалы. İsta'zama desечи. Ушун эле. İsta'zama деген азыркы эле. İsta'zama Zaydun Amron десе эмне болуп калат? Bir улуу, мында bir улуулук бар, bir чоң адам деп эсептеди, ойлоду. İstafala деген дайым эле эмне мааниси жок бар экен? Bir нерсени талап кылуу мааниси? Bir sıfat берүү. Sıfat берүү, bir мүнөз берүү. Мүнөздөө десек де болот го эме? Болобу кыргызча айтсак. Allah razı olsun. Kofe. Hadi cappuccino var. Son. Misалы. Дагы bir ушуга жакыныраак bir маани. Misal эме десем, важада дегенге. Важада дегенге. İstecettu şey'e desem. İstecettu şey'e. Bunu uçurayım. Bu bir sıfat berүү, bir münözdөө maani dedik. İstecettu şey'e desem. İstecettu şey'e. Şey bir nerse. Bravo. Bir nerseni tabu degen maani. Bir nerseni tabu. Misалы важаттуху жайидан, истажатту шай'a desem, al жакшы нерсе экен деп таптым деп. Табуу мааниси бар. Некен? Bir sıfatta табуу. Bir sıfatta табуу. Bir sıfatты табуу. Чектелген bir sıfatта табуу. Эң кайсы bir sıfatta табуу. Мисалы важаттуху жайидан, истажаттуху. Жаман деп ойлоп жүргөм, же бузулуп калган деп карасам, жакшы экен. Сонун экен, сонун орун өз абалында туруптур. Не деген кантип отурабыз ушуну? Qanday aniq emin beremiz? Vicdani şey, Arapçası vicdani şey bi sıfatin. Muttasifan bi sıfatin. Vicdani şey bir neseni tabu da bir sıfat menen tabu. Al misalı istecettuhu ne oldu? İstecettu şey desem al nerse tapkanda al nerse emne eken avalı jakşı eken. Vajadtuhu jayyidan degen maani bolup kata. Bir neseni jakşı abalda табуу. Ооба, bir neseni jakşı abalda табуу maanisinde. Qantip beresin, qancha жазып коебуз? Birinchisi esepte bolчу, Барсаң, ошондой абалда экендигин көрүү. Экинчи маани, үчүнчү маанisi ма, vicdani şey. Vicdani şey, табуу деген bir нерсени. Же эсептөө деселер, ойлоо деген деле маанилер бизче кирип кетет негизинде. Жакшы абалда табуу десе кирип кете берет негизи. Табуу дегенде маанisi бар деп. Ооба. Мисалы, караңыз. İstecettu şey'e деген ne maani bildiret? Bir nerseni tap. Жакшы абалында таптым да. Bir nerseni jakşı abalda. Vicdani şey. Дагы андан кийинки маанisi. Үчүнчүсү ал мутаваа. Биринчиси эсептөө болчу, bir sıfatta bir sıfat берүү болчу. Экинчиси талап кылуу, үчүнчүсү жакшы абалда табуу деп берүү. Mutavaa. Жазып койсоңуз, mutavaa. Ne болот? Mutavaa. Arahtuhu. Misалы, arahtuhu es aldırdım. Ne aralı? Araha Zayd menile getireli. Araha Zayd es aldırdı. Misалы, Zayd es aldırdı. Zaydun es araha Zaydun Amron deyli. Anan Au, es alıp kalgan emne bolot? Fastaraha bolot. Raha, fastaraha es alıp kaldı bolot da. Ошондой эле. Жанагындай фа'ala эле маани билдиргенде маанisi бар. Fi'l mujarrad эле. İstaqarra деген сөздү алалы. İstaqarra. Ne деген маани истақарра? Жок. Bir маана qarra деген да, орун алуу. Qarra деген эле маани билдирет. Орун алды.
Бирок орун алуусу бекем отурукташты деген. Истақарра дейт. Мисалы бирөө келди дагы отурукташып калдыңбы дегенде не деп айтат? Истақарарта дейт, хал истақарарта. Отурукташып калдыңбы, көнүшүп калдыңбы? Истақарра дегенде бул ал жерде турукташып, отурукташып калды дегенди билдирет. Турукташып, отурукташып калды деген бирок күчөтмө мааниси бар болгону. Истақарра дегенде күчөтмө оша карра эле мааниси, бирок кайсы мааниси? Күчөтмө мааниси. Кечегидей иқтараба дегенде өзү каруба жакындады деген сөз. Бирок иқтараба дегенде бемана каруба жиддан деген өтө жакындады. Бул жерде ошо бекем отурукташып, турукташып калды деген истақарра деген маани билдирет. Демек, истафала кайсы маанилерди билдирет экен? Талап кылуу, сыпаттоо, сыпаттоо, эсептөө, бир нерсени табуу, мутаваа, анан фаала, табуу эле, бул фаала, бирок кайсы эмеде? Беке күчөтмөрөөк маанисинде келет экен. Ошо менен ушул баптын маселелерин бүтүрдүк. Экинчи бап. Жокса экинчи бап, аль-бабу сани. Ол биринчи бап болчу. Мунун сарфты өтөбүз, буюрса эки максутта өтөбүз. Жанагы бүт астындагы фаала, фаал, истафал, истафал, истафалу деген бүт, истафал, истафилани, истафилун деген барын өтөбүз. Аль-бабу сани. Экинчи бап. Экинчи бап. Аль-бабу сани. Иф'ау аля, яф'ау'илу. Иф'ау аля, яф'ау'илу. إفعالا موزونه يعشى شبا يعشى شبو يعشي شابا يعشي شابا جاز ولا لا كلام زين إيكين شباب قضي يفعى نبتدأ يفعو على بين جزولت باش يلان به يفعو على قيسل бул жерде ашыкча таңбалары биринчиси эмне кылабыз алиф экен. Андан кийин вау. Вау. Ошо эки айдын кайсынысы? Жандан мурдагы ай. Экинчиси экен, Аха. Мынакей. Болсо өзү фаала. Кайсы там кошулуп тур? Иш там кошулду. Ифау ала. Эми асыгы шау шабага мисал кантебиз шау шабана. Шау шаба. Кайсы сөздөн алынып атат бул? Бул шау шабаны алалы. Кайсы сөздөн алынып атат? Ашубадан, ашаба. Эмне кылабыз? Эмне кылабыз? Шау турабы? شو وقت الموضوع قصد من جزين يعشو شبه والله يعشو شبه يعشو شبه في الماضي 6 тамга 3 тамга кошулуп атат. Аламаты туруш менен бина болот, Кеттик. Мана битирип кала. الباب الثاني قال المصنف رحمه الله تعالى الباب الثاني افعوا على يفعوعل افعيعالا افعيعالا موزونه يعشوشب 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 بيان جزوري يعشو يعشوشب أنن أيضا مزال
شي يعشي شابا يعشي شابا يعشوشب يعشوشب bunu жазгым. А мен эмес жазып салдым ба? Болду, яшауши болот, айырмасы жок. Яшауши бу يعشي شابا موزون өзүн жазып салдым. يفعل على يفعل إفعالا موزونه يعشوشب يعشوشب يعشي شابا طبق gördük. وعلامته أن يكون ماضيه على 6 أحرف. Qancha tamga ekan? 6 tamga bular барды окшош сөйлөмдөр менен кетип атат. Байкап атасыздарбы? Кайра окуyor. Бул бизде эмнеге көндүрдү? Ушул сөздү окканда уже үйрөнүп калабыз. Башка сөздү окканда ушул маанисин түшүнүп калабыз. Бизде башка китептерге киришке булар көпүрө болуп берет да. بزيادة الحمزة في أوله والواو باشندا حمزة قشل والواو وحرف آخر من جنس عين فعله بين العين واللام ne oldu kim aytып бере алат başında tangası ahırı min cinsi ayakında tangası ayın fi'alihi fa'alen ayının cinsinden bolgon başka bir tamga болуп атат ayınга окшош болуп атат анан والوالي بين العين واللام кыргызстандагы эме алифлам кайра айтып бериңиз والواو واوса واو башында эмне кошулду алиф кошулду анан واو кошулду акыркы ламды айтып атат бул лам кайсынын жинсинен болуп атат анын фааланын айынын жинсинен болуп атат окшош мына буякта бул фаалан ашуба деген сөз эмес беле ошонун жинсинен болуп атат деген маалымат. Кеттикпи? Вал-вау ва харфин ахара min jinsi ayni fi'lihi bayna al-ayn wal-lam. Айн менен ламдын ортосунда экен да. Демек экинчи шин бул жерде. Ва бинаху лил мубалагати лазим. Өзү фе'л лазим бул. Бирок эмне үчүн келет экен? Мубалага үчүн. Мубалага үчүн келет экен. Аха. Eğer لأنه يقال عشب الأرض إذا نبت على وجه الأرض في الجملة. في الجملة degen az bolsa degen söz. Fil cümleti. Жалпы жолунан аз болсо إذا نبت على وجه الأرض. إذا نبت эгерде жерге өсүмдүк чыкса, жер көгөрсө, чөп чыкса, бирок аз болуп чыкса, жалпы караганда мында аз эле аз болуп чыга турган болсо, ошону эмне деп айтат? Ашубал ард деп айтат. Жер көгөрүптүр, жер жашылданыптыр деп, жерге чөп чыгыптыр деп айтат. Ида набата деген эгер өсүп чыкса набат, өсүмдүк жолсо ошол чөп ала важхилар жер бетине деген. Фил жумлати дегенде жумлада максат эмне экен? Аз деген сөз. Жалпы жолунан аз болуп чыга турган болсо, аз эле чыккан болсо, жаз келди, жаан-жагын караса аз эле ар кайсы жерде чөптөр жашланып, бир-эки жерин серин болуп чыгып калса, эмне деп айтат? Ашубал ард деп айтат. Ашубал ард. Эми ида касура набат вajhil ард. Караса эртеси келсе, бүт жер жап жашыл болуп калып, чөптөр укмуш чыгып калыптыр. Ошону эмне деп айтат? Яшаушаба. Яшаушабал ард деп айтат. Жер эмне болуп калды? Жап жашыл болуп, көк болуп, өсүмдүктүн баары өсүп чыкты деген билдирет. Биринчисинде ашубал ард. Качан колдонулат ашубал ард? Жок, мындай аз кайсы жакта. Ала була болуп аздан чыгып калса, ана ашубал ард. Эле эртеси келип жан-жактан бюрмадан келсең, бир жер калбай көк жап жашыл болуп калса, аябай көп өсүптүр дегенди билдирүүчү эмне? Яшаушаба. Ашауш эмес, яшаушаба деп. Жайлоого кетип баратса, кумурска атылган жоголуптур да. Жайлоодо чөп канча экенсе, кумурска тизеден деп коет дейт. Тизеден деп коет дейт. Ошол экен да. Ким үчүн яшаушаба, ким үчүн ашуба? Кумурска үчүн яшаушаба да? Төө үчүнчү? Ашуба жок деген кумурска менен эм тамаша элеттин да. إذا كثر نبات وجه الأرض لمبالغة اللازم. Öz lazım bирок мубалага көрдү, үчөтмө болду. Андан кийин ушул гана маанилери бар. Ошо менен ушул сабагыбызды жыйынтыктайлы. Ал-бабу салису 3-чү бабка келгенбиз. Суласи мазиттердин 3-чү түрүнүн 3-чү бабына келдик.
Сүләси мазиттен мақсат. Сүләси мужарратқа қошылған тамғаларды эмне болуп калат? Мазит деген элек, Ал бир түрлүү болот, 3 түрлүү болот. Биринчи түргө 1 там кошулгандар, алар 3 бап, экинчи түр бар, 2 там кошулгандар, алар 5 бап, үчүнчү түр 3 там кошулгандар 4 бап. Өткөн сабакта, буга чейинки сабакта биринчи, экинчи бабын өттүк, азыр болсо эми 3-чү, 4-чү бабын окуйбуз иншалла. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala al-babu thalithu if'awwala yaf'awwilu andan keyin if'iwalan Bunun emesini qarаңыздар эми. Onu өчүрөлү. Al-babu as-salis, 3-cü bab. 3-cü bab. Ne qilamiz? To'g'rimi? Fa'ala. Qancha tam qo'shish kerakmiz? 3 tam qo'shish kerakmiz mazid bo'lish uchun. Demak, ikki bav. If'awwala. 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 Aha, Aha, yaf'awwilu. Yaf'awwilu. Andan keyin if'iwalan. If'iwalan. Turav if'iwalan. Bu mazdara. If'iwalan. Mawzunuhu ijlawwaza yajlawwizu ijliwwazan. Ijlawwaza. Qaraymiz. Bu sözün alıngan. Qaysi sözden? Jalaza degan sözden alıngan. Turav. Uşul if'awwala salish uchun ne qilish kerakmiz? Qaysi sözlerde, qaysi tangmalarda olib kelish kerakmiz? Alif bilan vav. Aytыңызчы. Alif bilan vav olib kelish kerak, Sizga so'radim da. Alif bilan 2 vav. 2 vav olib kelish kerakmiz. Jalazaga. Demek, buna şunu olib qo'yamiz da. Jimni olib keldik, lamni olib keldik. Anan zani olib keldik. Jalaza bo'ladi. Ne qilamiz? Yoqqa vav beramiz. Ijlawwaza. Sen 2 vav bu yerda turadi. Tajdid bo'lgan 2 vav bo'ldirib. Biri sukun bo'lsa ne bo'ldi? Qo'shilganda ne bo'lib qoldi? Barobar. Vav tajdid bo'lib qoladi. Ijlawwaza 3 tamga. Ijlawwaza bo'ldi. Bo'lchi. Ijlawwidu. Aha. Bunaka. Yajlawwizu. Yajlawwizu. Mazdarch? Ijliwwazan. 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 Alamati nima bo'ldi? Alamati. Kim aytadi? Qarab turib aytib qo'ylachi, qarab turib. Alifning kelisi jana ayn bilan lamning o'rtasida tashdid vavning kelisi. Tashdid vav bo'lsa, tashdid 2 vav kelsa. Bu alamati turishini nima deydi? Shunun bina deb aytadi. Bina degan ayva yaxshi tushundik-a? Alhamdulillah. Alamat degan ayva yaxshi tushundik-a? O'sha bina o'zi fundament-a. Bizga fundament qurib beryapti-da. Sonra alhamdulillah. الباش نقول الباب الثالث إفعول يفعول إفعوالا موزونه منو مثال جاء موزونه وزن بولسا موزونه إجلوذ يجلوذ إجلوذا نكن إجلوذا إجلوذا وعلامته أن يكون ماضيه على 6 أحرف بعد غلط تمغلوتات بزيادة الحمزة في أوله باشندا إمنا وشلوتات حمزة وشلوتات والواوين بين العين واللام قلنا إيكي واو عين من اللام دون ورتصندا إيكي واو جلوتات وبناؤه بلغ أيضا لمبالغة اللازم وز لازم يتش لأنه يقال إذا سار سيرا بسرعة في الجملة عطن جوصا Tönün kini akırın jelip bassa ne deb aytadi? Jalaza deb aytadi ekan. Tö jelip. Ya. Tö jelip bassa.
Атты желіп басқанда не дейді? Жоқ, жорға башқа. Желіп басқаншы? Я, тас қақтайды біле? Тас қақтатып баста. Желіп баста не дейді? Төні, жәләзә дейді кен. Жәләзәл ибилу десем нені білдіріп атады? Мындай ақырын желіп басқанды қату емес. Ал эми төө аябай қату чуркасачы. Аябай қату чуркаса ошондо ижлауазал ибилу деп айтат экен. Ижлауаза күчөтмө болуп атат. Не болду? Ижлауазал ибилу лазим өзү. Бирок жалаза десем деп айтабыз. Жалазада кайсыга колдонулат? Акыныраак басканда, Тандай акырындап бизде басырык деп коет беле атты кичине жоргого жакыныраак кичине бир аз катуураак басат го. Ошондой басканды төөнүн бир аз катуураак басуусун, бир аз жумла дегенде бул жерде бир аз деген сөз, азыраак деген сөз. Ида сара сайран деген, эгер жүрсө деген сара деген. Кандай жүрсө? Биз турганда жалпы жолун азыраак акырын жүрсө деген. Жалаза деп айтат. Ал эми ида сара сайран визиядати суратин, эгерде жүрүүсү дагы тездиги катуураак болсо эмне деп айтат? Ижлауа. Ошондо күчөтмө болуп атат, Кыймыл аракеттин күчөтүү маанисин билдирип атат. Чуркоонун күчөтүү болуп атат. Ооба, бул жерде. Жок, бул бир ушул сөздүн маанисине карап туруп кете берет, Бул мисал да. Бул мисал. Аябай жүрдү десе деле ушуга колдонуп экенбиз да. Ижлауа да жок, бул сөз өзү төөгө колдонулган сөз, Төөнүн жүрүшүнө. Эшек эмне дейт эшекке? Кыдыңдады дейт. Туурабы? Эшекти чапты жебеде күлүктө болуп учту дебейт, эшек эмне дейт? Кыдыңдады. Эшекти жорголоду дейби? Жорголоо деп кимге айтат? Атка айтат. Ошол сыяктуу ижлауа да төөгө. Бул дагы ошондо күчөтмө маани болуп калды уста да. Ооба. Тездиги, бир сөздүн, бир кыймыл аракеттин тездигин билдирет. Кыймыл аракеттин мубалага десе, ошол кыймыл аракеттин несин билдирет? Тездигин билдирет, күчөтмө маанисин. Кайсына жерге колдоносуз бул? Караңыз, бул бир эле дайым эле лазим эмес, кээде дагы мутаадди болуп келет экен, кээде. Кээде мутаадди болуп келет. Мисалы, i'lawwata ar-rajulu ba'irahu dese. I'lawwata. I'lawwata. Кайсы сөз бул? Алам. I'lawwata rajul, бир адам. Ba'irahu. Же эмени колдонолу. I'lawwata rajul атты эмне дейт? Фарасаху дейли. Фарасаху эмне болуп калат? Минди бул. Бирок кандай минди? Жайдак минди деген сөз. I'lawwata rajulu ba'irahu dese төөсүн жайлак билди. Ba'irahu dese төөсүн жолсо фарасаху десечи минди болот. Кандай миниптир? Жайдак минди. Жолбосо жайдак минди, жолбосо жүгөнсүз минди деген колдонулат. Жүгөнсүз минди. Билесиңерби? Мурун талааларда аттардын үстүнө минип алат элек. Эч жүгөн жок, үстүдө жок, жөн эле үстүнө минип алып, жалы менен, бут менен, жалы менен тияка буруп, бияка буруп. Ушундай жайдак жүгөнсүз минди дегенге да колдонулат экен. Байкадыңыздарбы? Сон. Ижлауаза. 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 Birincisi küçültmesi oldu, ikincisi kaysı mantıklı Mutaaddi. Бул мутаадди, бул дагы күчөтмө да. Эч нерсесиз, жылаңач, жайдак, жүгөнсүз минди деген да. Таптаза өзүн минип алды деген күчөтмө мааниси да. Бул дагы күчөтмө мааниси да. Мутаадди бирок мутааддинин күчөтмө мааниси да. Эч нерсесиз минип алды деген маани билдирет.
Vatu desese. Ya. İhruvatu. İhruvvata dese mi? İhruvvat degen sırotas ba. İhruvatu. İhrivvat bul eme mazdarda. He? İhriva emese emne olur fiili. Ya. Kettik. El-Babu Rabi'u. Andan keyinki. El-Babu Er-Rabi'u. 4. babga geldik. Ölçülü öğrenin. Fiil lazım kede mutaaddi bolsa dağı biroq mubalağa üçün gelinetken. Mubalağa küçötme mani üçün geliyotat. Küçötme manisi. Emneni küçötüp atat. Oşol bir kıyımlı hareketте küçötüp atat. Misalı jalaza nele? Bastıqты bildirip atat. Töөнүн basılışын bildirip atat. Biroq qanday basışken? Jay basışı. İclab wadası oşol töөнүн basılışı emne eken? Tez basqanlığı. Küçötüp atat, küçötme mani. Mubalağаны жақсы түшүнүп баратасыздар бара-бара. Бек атасыздарбы? Mubalağаны жақсы түшүнүп баратабыз. Сон. Al-babu akırkı baba. Al-babu ar-rabi'u. Buyursa bundan tezile getiriz. Bundan tezile getiriz. Sebebi biz başı oğru bolğanda kişine. Hazır dağı okup alıp эми kameradan keyin daha bir жолу okuyup koysaňlar, же keyinki kitaptan keyin uşular da gayret ötөбүз. Точно ушул. Бирок кичине biraz tafsilan daha sonra düşündüm kalaslar. Bunu okuyayım qarаңыздар. İf'alleken. İf'alla. He? Qaysi sözler qoşulat? Hamza. Aha. İki alif, bir lam. Bir lam qoşulat. İf'alla. Fe'l mudorisi. Fe'l merulsi. He? Ne oldu? Yef'allu. Mazdarı çe. İf'i. Anan? Alen. İf'i'alen. İf'i'alen. Elhamdülillah. Su. Hiç olmayız bir koy vereyim mi? Çınlap. Buna bismillah. İf'alle, yef'allu, if'i'alen kan. Uşa düşünüp kalыңар. Kayra düşünüşünün gereği yok. Doğru kayra bir düşündürüp vereyim. Daha kısa kalsın. 6 tamga ken fe'l madisi. Birincisi alif, ayn menen lamın ortasında daha bir alif, lamın öz cinsinden bolğon bir lam bolup atat. 6 tamga bolup atat fe'l madisi. Binası ne eken? Binası da uşul turuşa. İf'alle. Bunun nemesi mavzunuhu ihmarra. Bravo qoysa qaysi sözden özü? Hamirodan. Şunu la. Bravo. Ha mi anan bir ana yazalım. Hamiro. Mi? Alif kılıyoruz, daha bir alif harf kılıyoruz. Bir ana teşdid koyuyoruz. İhmarra. Ya kaç? Yahmarru. Yah. Ne gitti? Yahmarru. Qaysı? Biyaqta alif men biyaqta dağı bir içinde mi var? Fe'l mudari için şu kaldı. Gitti biyaqtaç? İhmi raran. İhmi raran baldı. Alametuhu أن يكون ماضيه على 6 أحرف بلدغ التطمغة بزيادة الحمزة في أوله والألف بين العين واللام başında hamza qoşuldu ondan keyin oşol hamza wal alif bolsa miqay qoşuldu ayn menen lam ortasına ve harfin ahara min cinsi lam fi'lihi fa'alanın lamdan cinsinden bolğan fa'alanın lamdan oxşoşuna lamdan cinsinden bolğan lamday bolğan özü bir tamga geç kerek fi ahirihi ayağında deydi. Ve binauhu munuqdağı aydan li mubalagatil lazim. Lazim hamira bir faile de. Esnerde faile kasru fathin bolca. Fasl. Lazim. Lakinna birok hazal baba ablagu min babil if'ilal. İf'ime degen var ola. İf'alla degen var. İf'alla, yef'allu, if ne var la?
if'ilal болчу, if'ilalan деп. Ушул себептен китептерге көрүү бабул иф'ал деп келет, if'ilal деп. Ошо маздар менен кетет. Бул китептерди окуп атканда бабул мисалы бабул таф'ил деп коет. Бабул иф'ал деп коет. Бабул if'ilal деп коет. Бабул if'ilal деп, бабул муфа'ала. Ошо баптар маздарлары менен кетет. Ошондо түшүнөсүңөр биягын. Ошондон бияк бул китебимизде маздарлар менен келди. Фейл мужарратта болсо маздар айтылган эмес. Берки башында. Караңыздар эми. Лакин хазал баба аблагу мин баб if'ilal. Жанагы ихмарродан араганда ихмарро караганда дагы күчөтүкмө жагы дагы күчтүрөөк дейт, дагы күчтүрөөк. Кандай? Ланнаху юқалу хамира зайдун иза кана лаху хумратун фил жумлати. Жумла деген аз деп айтканбыз. Жумла деп жазып коюласында аз гана деп жазып койсоңор болот. Аз гана кызарган болсо хамира деп айтат. Ва юқалу ихмарра зайдун иза кана лаху хумратун мубалагатан. Эгерде анын кызылы дагы кызарган болсо, биринчине караганда көбүрөөк кызарган болсо, не деп айтат? Ихмарра деп айтат. Эми иза кана лаху хумратун зиядата мубалагатин. Кызылыгы ашып кеткен, жөнөкөй обычный кызылдыктан аябай кызарып кеткенде эмне деп айтат? Ихмарра деп. Башка айтканда кызылдыктан жеткенчеги кызыл болуп калды деген. Кызылыраак, анан кызыл дегендей. Ошондо бизде канча сөз болду? Ихмаррон билдирген. Хамиро. Анан ихмарро. Мына ихмарро. Кызарды. Кызыл болду, кызылыраак болду, анан кызыл болуп калды деген сөз колдонулат. Аябай кызарып кетти деген эмне дейт? Ихмарро деп айтат. Мына ихмарро зайдун иза кана лаху хумратун зиядата мубалагатин деп. Ашып кетсе дейт, ашып кетсе. Дагы бир мааниси иф'алла менен иф'алла менен иф'алланын. Жос ихмарра менен ихмарранын. Кээ дагы бир фаркы бар. Жазып алсаңар болот экен. Канча жазып алып, эмне деп жазып алабыз? Ихмарра десе, ошол кып-кызыл өзү болгонду билдирет экен. Эч бир башка түс кошулбастан ошо кызылдын өзү кып-кызаргандыгын билдирет экен. Ихмарра десечи, анда башка бир кошумчасы менен кошулганды, кызаргандыгын, Жол болсо ихмарро десе эч бир абалдан өзгөрбөстөн өзүнүн кып-кызылдыгын билдирет экен. Ихмарро жаса яхмару десе эмне болуп калат? Яхмару марратан ва ясфару ухра. Кызарып барып кээде саргарып кетет. Дагы ошол дагы мааниси. Башка бир түс менен аралашып туруп анан кийин кып-кызыл болгондугун да билдирет экен. Турабы? Кызыл цветтер көп да. Башка мисалы мол цвет, эмне мол цвет? Фиолетовыйбы? Мол кызыл менен башка кызыл барбы? Жерде көрүнгөн. Мол эки кызыл эки бөлөк, Эконун түстөрү ар түрлүү болуп кеткен да. Буга башка кошумча, буга башка кошумчаларга жараша өзгөрүп кете берген. Нерсеге ихмарро деген сөз колдонулат экен да. Бордовый цвет болуп кетти деген сыяктуучу. Кып-кызарып барып андан ары эмне болуп кетет? Ихмарро болуп кетип атат. Бул бап билесиңер эмеге келет, Ихмарро деген көбүнчө нелерге келет? Түстөргө келет. Анан уюптарга келет. Түстөргө уюп кемчиликтерге. Адамдын денесиндеги бир кемчиликтерге. Эми мисалы ибяддо десеч байыттын. Аппак болуп кетти деген да. Мисалы ибяддо десе ябдо. Турабы? Исвад да болсочу. Исвад десе кап-кара болуп калды деген. Чыл кара дейби? Чуң кара дейби?
Ha? Chim qara deydi. Qop qara deydi qo'y, bir ham emas yo'q. Chim qara deydi ekan. I'warrochu. Avira barla. Avira. Avira degan bor, ko'zi ko'rmay qoldi. I'warro bo'lsa taxir bo'ldi. I'war bo'lsa bo'ldi degan bo'lsa. Hech qipinday ko'rmay qoldi. Bunda mubolag'ada ko'rinadi. I'warro desa. O'yaro degan do'stlar shunda misol birovning nima o'zining urg'usi bilan ko'rmay qolishlar mumkin. Sebab har turli balkim o'zi bo'lib qolishi mumkin-da. Gözünü görmey hasta böyle sevene olsun. Ova, densoluk sebebinен har turli-da, sebeplari o'zincha masala. Ova, o'z demol densolug'undan ko'rmay qolishi mumkin, Эми көбүнчө көз көрбөй калганда инсульттан беле, инсульттан же башка бир себептерден. Ошо менен анда биз суласи мазиттерди бүтүрдүк. Суласи мазиттерди бүтүрдүк. Бирок эми кыскача кылып жазып берип коюн, кандай дейсиздер? Дагы бир эсте калып калсын. Я, ушу мазиттерди чогултуп берейин. Эсте калып калсын. Жазып алсак да эле жакшы болот. Аягында канча сабактан бери өтүп келатабыз мазиттерди? 4-5 сабактан бери өтүп келатабыз, Мазиттерди сурат берейин. Не деп жазабыз? Мазиду суласилерде. Мазиду суласи. Кеттик. Сиз жазып алсаңар болот. Мазиду ас-суласи. Суласи мазиттерди. Чолуп берейин. Баарыңыздарда. Мазидун. Мына баз жазайын. Дайым кайталап келдим, жат болуш үчүн да. Мазидун би эмне менен эле? Би харфин. Би харфин. Мазидун би харф. Бир харф менен мазид болгондор. Андан кийинчи? Мазидун би харфайни. Би харфайни. Эки тамга менен мазид болгондор. Үчүнчүсүчү? Мазидун би саласати ахруфин деп жазабыз. Чоңураак кылып жазайын десем батпай калабы деп ойлоп атам да. Мазидун би сала. Көрүнүп атабы? Ахруфин. Мазидун би саласати ахруфин. Мазидун би саласати ахруфин. Ким айтып бере алат бат-баттан? Жатка айтып бере алыңыздарчы. Бул канча бап эле? 3 бап болчу. Аф'ала юф'илу. Биз маздарлар менен фе'ил мудорилер менен кошуп жазып коелу. Анын үчүн мындай кылып жазалы. Биринчиси. Мынтеле жаза берели. Мына. Анан кийин бияны жазалы. Сери көрүнүктүү болсун. 3. Аф'ала. Анан юф'илу. Иф'алан. Кейинкisi. Fa'ala. Биян уже харакалар жазбайм, байкадыңыздарбы? Неге? Көңүл өзүңөр да. Көрдүңөрбү? Окуп атканда фa'ala мен болгону ошол таждид жазып берем. Юфa'илу анан таф'илан. Таф'илан. Үчүнчүсү. Fa'ala юфa'илу. Бол бирөөсү жазып коюн, муфa'ала. Муфa'алатан деп бирөөсү жазып коюн. Кеттик эмес мазиттерге. Булар канча бап? 5. 1, 2, 3, 4, анан 5. Башта. Инфa'ала. Инфa'ала янфa'илу. Инфи'алан болчу. Инфи'алан. Экинчи бап. Ифтa'ала. Яфтa'илу. Анан ифти'алан.
lan. İftialen. Üçüncüsü. İf'alle. İf'allen. Yef'allu. Yef'allu. Sonun. İlalan. Anan. İf'ilalan. İf'i. İf'i. İf'ilalen mi? İlalan. Hı. İf'ilalen. Dördüncü bab. Aha. Tefa'ale. Yetefa'alu. Anan. Tefa'ulen. Tekellüm. Lesin garbi? Taallum. Beşinci. Tefa'ale. Yetefa'alu. Tefa'ulen. Tefa'ulen bol şu. Şömenen 5 bab bitti. Bugünkü. Birinci bab. İstef'ale. Aha. Yestef'ilu. İstif'alen. Bugün burbayla olan çamça. Biroq texta dili kitapta var. Bolğan çoğultup berip atабыз. İkinci bab. İf'au ala. Aha. Yef'au ilu. Vayn. Ana. İf'i alen. Muayinler bunlar. İf'i alen. Üçüncüsü. İf'au ولا أنا يفعول أنا إفعوالا يقطع تجديد بار آخر قباب يفعل صوت كده يفعل أنا يفعل إفعالا إفعالا İf'ialen deb biz bunaki ne kıldık? Sülasi mazidlerdi. Sülasi mazid koşulganlar bir tam koşulganlar af'al yuf'il if'alen, fa'al yufa'ilu tef'ilen, fa'al yufa'ilu mufa'aleten. Ana infa'al yanfa'ul infi'alen, ifta'al yafta'al ifti'alen, if'alla yef'allu if'ilalen. Tefa'al yetefa'alu bolğan mojerde inen qoş qoyun. Tefa'alaga yetefa'aluga ما وش قلنا يتفاعل تفاعلا تفاعل يتفاعل تفاعلا استفعل يستفعل استفعالا يفعول يفعول يفعالا يفعول يفعول يفعوالا يفعال يفعال يفعي 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 جوق بو منوت يفعي لا لن تريد تصنع على نمس ايه İf'ilalan. İf'ilalan. To'g'ri bo'ldi, yaxshi namchanya. Son İf'ilalan deb o'sha bilan alhamdulillah sulasi mujarratlarda bitirdik. Mazidlarni bitirdik. Ya'ni rubai mujarrat var, rubaiden mujarrat var, mazid var. Ana keybir idg'am masalalari var. Shu bilan anda bir ikki masala var. Shu bilan shu kitobni bitiramiz. Valhamdulillahi robbil alamin. Sallallohu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.